бори дигар салому алайкум ба ҳамаи тамошобинон ва ҳамватанони азиз. Албатта барномаи соли навии мо аз телевизиони 7 ситора ва аз ширкати такси 24 идома дорад. Ва акои мо мизоҷони азиз занг задан ба мо, гуфтанд ки ба пеши София, яъне авторимзавод ҳозир шавед ва баъдан мо ба сензавод мекунем ҳозир мешавем. Акои азизам, хушомадед ба барномаи мо. Мехостам бораи шумо камтарак фаҳмам. Ном насаби шумо? Номи ман Ҷамшед. Ман аз сензавод мекунам. Ташаккури зиёд акои Ҷамшед. Мехостам фаҳмам ки барои чӣ ҳамин такси 24-ро шумо интихоб кардед? Ба ман такси 24 хеле писанд аст. Барои он ки ҳар вақте ки ман ба такси 24 занг мезанам, дар тӯли 1-2 дақиқа мошини такси 24 ҳозир мешавад. Яъне ки тӯли 1-2 дақиқа ба пеши шумо мошин ҳозир мешавад. Бале. Албатта мошиношон хуб аст, ягон хе шумо майе надоред, албатта тоза аст. Ҳамин тавр? Бале, ташаккури зиёд. Ман ихтиёри Иқболшо бо ҳамроҳии ҳамаи тамошобинон мо бозиро мегузаронем. Агар шумо розӣ бошед, дар ин ҷо саволҳо ҳаст. Ман саволҳоро ба шумо медиҳам. Дар ин ҷо мо 4 савол медиҳем. Яъне ки бозиҳои мо якумин савол, бозии мо ҳамин аст ки якумин савол вақте ки шумо дарёфтед, бо то ҷои манзил, яъне ройгон буда медонед. Агар ки бо сеюмин савол агар шумо дарёфтед, баъдан мо ба шумо як купоне медиҳем ки аз ширкати такси 24 шумо тӯли 10 маротиба дар маркази шаҳр бояд ройгон равед ва баъдан супер игра мешавад. Бозиро мо сар мекунем. дӯстони азиз, акои Ҷамшед розӣ шуданд ва бозиро мо сар мекунем. Албатта бози аҷоиб аст, тароиб аст ва бояд ки шумо ҳам махлуфат кард. Сар мекунем. Дар ин ҷо албатта саволи мо, якумин саволи мо ба шумо медиҳем. Маҳсулотро истифода намебаранд. Варианти А зира, варианти Б 3 дона, варианти С қази. Дар оши палав кадом маҳсулотро истифода намебаранд? Дар ин ҷо 3 то вариант аст, шумо метавонед аз инҳо якдонашро интихоб кунед. Ин ба ҳамагон чун ки маълум аст, албатта 3 дона. 3 дона. Шумо дарёфтед акои азизам, шумо муборакбод мегӯям, як қарсаки ман барои шумо аст. Мегузарем ба саволи дуюмин. Ин сурудро кӣ месарояд? ин сурудро кӣ месарояд акои азиз? Агар ки шумо аз ҳамон ҳофизони русия агар шумо гӯш мекарда бошед, ин сурудро кӣ месарояд? Шумо бояд дарёбед. Аввал ба ман камтар мушкилтар аст. Азбаски ман мусиқои сурудои русиро кам гӯш мекунам. Ин сарояндаи суруд ки бошад ба ман хеле мушкилтар аст. Агар ягон вариантҳо бошад, аз вариантҳо истифода барем. Ман ба шумо 2 варианта медиҳам ки масалан Юлия Савичева, дуюмин вариант Алсу. Кадомиш мехонам? Юлия Савичева. Бисёр ташаккур, шумо дарёфт кардед, боз як қарсагӣ барои шумо мешавад. Ва мегузорем ба саволи сеюмин. Албатта бози аҷоиб рафта шудааст. Ба саволи сеюмин мо шумо савол мебарем. Кадоме аз ин давлатҳо аҳолӣ аз ҳама калонро дорад? Варианти А Хитой, варианти Б Ҳиндустон, варианти С Русия. Бале, Б ягон мамнуният, давлати Хитой. Шояд фикр мекунед? Не, давлати Хитой. Аниқ ҳамин аст. Аниқ Хитой. Хуб. Шумо акои азиз боз муборакбоди моро қабул кунед ки шумо дарёфтед. Ана ин аст ки дар саволи дуюмин ва сеюминро акои Ҷамшед дарёфтанд дӯстони азиз ва дар ин ҷо албатта он кас соҳиби як купоне ки аз ширкати такси 24 аст, соҳиби як купони мо шуданд. Акои азиз ба шумо мо муборакбоди мо қабул мекунем. Бо ин купон шумо метавонед то 10 маротиба дар маркази шаҳр бо такси ба ройгон, яъне тӯҳфаи соли навии такси 24 аст. Аз телевизиони 7 ситора аст. Албатта бо мо бимонед дӯстони азиз. Шояд акои Ҷамшед бояд ки супер играро имрӯз дарёванду ва баъдан, яъне ин аст тӯҳфаи аҷоиби мо.
یعنی پلیسوس است. من میگم مخفی نمیدارم. برای انا همین سوپر ایگرا رو شما بازی میکنید یا نه؟ شرط‌های سوپر ایگرا؟ شرط‌های سوپر ایگرا همین است که یک سوال میدهم و بعدا سوالی که شما دریافتید بعدا من سوال از خود میدهم شما باید به من جواب بدهید. در حالت در نیافتن؟ در حالت در نیافتن شما همین کوپون رو به دست میگیرید تمام لیکن پلیسوس رو در نمیابید. لیکن حرکت کنید که اکو جون سوپر ایگرا رو شما برید و صاحب پلیسوس شوید. شاید که با خانواده میبرید شاید که خانواده همشون خرسند میشن. بازی رو ادامه میدیم. اینک دوستان عزیز برنامه سال نو ما ادامه دارد و اکو جمشید با سوپر ایگرا اومده رسیدم. شاید این طور فکر کردم که سوپر ایگرا رو بازی خواهد شد و من شرط های سوپر ایگرا رو با اکو جمشید گفتم و اکو ما آغاز میکنیم. سوال سوپر ایگرا: در بازی فوتبال از چقدر مسافه زدن پنالتی معین کرده می شود؟ وریانت A از 12 متر، وریانت B از 11 متر، وریانت C از 10 متر. چون که با همگاه معلوم است از 11 متر. اگر که 10 متر باشه یا که 12 متر باشه چی؟ نه چون که در قانون های اروپایی باید در فوتبالی که اروپا قانون های آن را میگذارد 11 متر است. اگر که یگان شرط در اینجا دیگر شده باشه چی کار میکنه؟ نه این در این فوتبال چون که من نه اونقدر چون که میگویند بلژیکی فوتبال نو به هر حال میدونم که مسافه زدن پنالتی از 11 متر. ها اکوی عزیز شما برد کردید با شما تشکر زیاد. تماشابینان عزیز این اکوی جمشید دریافتن لیکن که گفتن که من خیلی مخلص فوتبال نیستم لیکن من میدونم که همزمان 11 متر پنالتی میزنم. بله. دستی چاپ میکردیم. از من؟ بله. من بله. پایان‌تر میریم. کلیپی دوست داشته شما برای من به نامی نمیدونم چشم سیاه است. چشمی سیاه. اون ناز و ادا همون کلیپ است. کلیپ است. تشکر. این کلیپ به شما خیلی پسند اومد. بله بله. همون کدام جایش به شما پسند اومد. یک قصه‌ایش که هست به همه پسند اومده. اون جایی که انا همون انگشترین از گلدسته با انگشتی همون دخترک میرود با واسطه رسما. بله بله اکوی عزیز تشکر زیاد مرا خیلی خرسند کردید. همگونه میگویند که همگونه آدم میگویند که اون کلیپی که شما کردید یعنی عیناً گفته شما رو میگویند که همون کلیپی که انگشترین یعنی چاله از پیش گل بر رسما میره تو دستی همون تو یعنی بله بله تا انگشت همون دخترک بله از همین جاش اسمش. بسیار تشکر اکوی عزیز. پایان میدیم. تشکر زیاد اکوی عزیز مرا خرسند کردید. من از این خیلی خرسندم که شما مرا شناختید. ما همیشه در خدمت خلق عزیزمون هستم و ما همیشه امروز در خدمت شما هستیم.
امروز بازی ما یعنی با شما خیلی عجایب گذشت اکوی عزیز و با شما من مبارکبادی خود رو میرسونم. و شما چی تمنیاتی دارید برای تماشابینان عزیز در اینجا، برای شرکتمون، برای همه همکاران تمنیات خود رو میگفتید خوب میشد؟ تمنیات خود برای همدیاران عزیز با سال نوی آمده ایستاده تمام همدیاران رو تبریک و مبارکباد گفته و همدیاران عزیز در دل چی نیت و آرزوی داشته باشند جامعه عمل باشد. برای شرکت تاکسی 24 باز هم بردباری ها برای کار و مزاجان بسیار رو تمنا دارم. تشکر زیاد. همیشه با ما بمانید و سلامت باشید دوستان. کرده از شرکت تاکسی 24 خیلی که ما گفتیم که اکوی عزیز و ما این کس وعده دادم که یعنی شما اگر سوپر ایگر رو بازی کنید برید ما پلیسوس صاحب پلیسوس میشید و این کس صاحب پلیسوس گردیدن و صاحب کوپون از تاکسی 24 گردیدن. میخواستم کم دارن تمنیات خود رو کنم. چون که گفتم باز یک بار دیگر آمد سالی نو بر همدیاران مبارک باشد. شرکت تاکسی 24 یکی از شرکت های بهترین تاکسی است. برای آینده برای کاربری تاکسی 24 بردباری ها تمنا دارم. برای من تلویزیون 7 ستاره برای من یکی از تلویزیون های بهتری می باشد. تشکر زیاد. دوستان عزیز، هموطنان مهربان، همیشه با ما بمونید، همیشه با تلویزیون 7 ستاره بمونید. اکوی عزیزم با شما سلامت، همون مبارک باشید. تشکر.